thlir tu le ngai thla tu te in zovain chi pai vek ule voin pathiani hi him taka hmang turin du sakna ka hlam sa cheu ole tuntuma chuan ni jan lam poin khel result longai thla thome ni jan akhal English Premier League in khel om nuala a tun hmaya che tha chhongreng tak mai Manchester United chuan manager thar hnuaia khel Nottingham Forest an valian chila 2-2 in ani hne tok ani United tan hian Casemiro chuan goal khungma sanghe ngeya Amero chu to pa chuan goal ni ve ve in a in thathen ta ani champion je chotu Arsenal chuan kholmola Burnley an valen chil ve thunga 2-0 in Arsenal hian an vahne ani Crystal Palace in Brentford lomi kholin 2-0 in an lo hne buka Crystal Palace hi tun hmaya Liverpool ne thei tak an nia team khau tak an ni ti alan tir zel ani Brighton in Kaithar Leeds United 3-0 in lo sop buka tin Fulham in 3-0 vekin table mong pha om Wolf an lo nia hian Wolf hi table among pha an om zel an lom tuang zel ri ani Chelsea hi tun han cha tha chho veo buka Chelsea hian Tottenham an khel mol an valen chila and Chelsea hi in khel in ne to takara vanizo ka tangin 1-0 in Tottenham Spurs an vanne ani tichuan tan lai dar khan le chan ve ya champion lai Liverpool in tun hnaya che tha chho tu ve tak tho Aston Villa an lo mi khola Aston Villa hian karm sa City te palo hne to ni kha Amero chu ni jan ni khela hian the Reds hian 2-0 in Villa an lo hne a match li lai Premier League match li lai azon chaklo to wa manager te po adi mun angin tan tia se ni ya Amero chu ni jan na hianin khel tha zong ni in Aston Villa hi 2-0 in an lo hne ani champion lai Liverpool tun haya an che thalo le a azon in match li lai tom to an nia tun tuma eroi chuan tom non len tum to lo tian len tira atir phat atangin an nor na hal le mai chu te line Villa lampo an hoi me me bik lova bolan chan chuan an nor let na hle maya goal an khung sa te hle ani nge ya vanese chonin goal khat khung sa tur 1-0 a ma foi ring tur minute tlem te ya 1-0 a ma foi tur ani Liverpool tan hian Mohamed Salah le Ryan Gravenberch ten goal an khunga 2-0 in Villa hi an lo hne ta ani Soitong Khan champion lai the Reds an che that lo le tun haya Premier League arivot azon in match li an chaklo to nia hian chaklo na te hian an van doi ve deuh ti thei chun thoma sila azon match li chaklo chu khel chhiat wang a kam pulo theilowa players in hliam te engmaza tan neya Amero chu te chung chuan players in hliam chu club tin nei thewa chhon lam ting lo angai sataila an khel cheve thim thim ani tun nai hian chu ti chuan ni jan ai ro chuan chaktum zia an tiang chi kha kan hmuwa goal han don hle ti atangin na top thingin an than thalo tila solom lo ve champion le an tumru hle ti hian table a Arsenal in points am ni panga muin man roi fal dewa points sari in man roya an noya Bournemouth points on period Liverpool points on period Spurs points on pasari Chelsea points on pasari Sunderland points on pasari le Manchester United points on pasari nia ma khoi tu Chelsea kati par Arsenal hi points sari lai man roi fala an hoi mi te ro hi chu point khatte te ten thawa a then phe chu a table hei table 4 tanga 8 thleng phe chu point som pasari movek an nia
match khat chat fuwa chat sual in ril thi hle nen point danglam na hi chuwangin Tanmar Pat angai Arsenal ti lo hi chu bikin match ni khat leka an result hi adanglam ngai zung don ani zaina po in khel om le dona chumi result azir po chuan table chunglam pang po hi adanglam le doi don ni ti hriat thei veka ole tu voyan tan chuan du tok phutila voin di man bom vek ule ang tha vek ule